yemu amakanya mwinji umugombore ya Muramba nabatahamizi ahanshuro ya Jinya erukshangu murukagwa jizozi umugombore ya Muramba district ya Kisoro Enshureji etwire nehereza meizi abantu bebyaro nke cya Kibande Mutarama Gitohwa Mukurizo hamwe na Burungu abaturage nibashobora ngo okumara keire karingwa batwire nibanywa meizi amarofa ekirukuteka amagara gabo akangaratete ako kwatwa endwara nke yesheshe ekirukano hamwe n'ezindi ndwara. Aya mazi ya Jinya bayitugize umugisha aho nerwo wacu arayadukorera ubwo abantu bagumye bari kurya amazi meza none ndi kubona garapfuye ariko ndatekereza ngo agamazi byaje mu politics kwizera Charles omuturage w'ecyanga nico kimwe nashobora ngo batwire nibanywa amaizi mabi okurwa myanya etarinzirwe kurungi ekireteiro burwire oburukurwa mu maizi mabi bwayongera mu kiweke ekyo akara nakatunga abebembezi b'endengo za hansi abwo kurema okora aha mwanya ogu barukwihamwa amaizi utubaka bari kudufasha mu government nibo bakoze ibintu dukwibuka hari gushira nk'imyaka 7 bonera busamu amaje kudufasha aya mazi hariho itanki imwe yonyine igomborora iza gushiraho agakiko ko kureberera amazi iyo twakwita government then hashize ka wiki imwe chairman LCC araza ibintu byo agakiko kari gukora byose arabisesa abwira abantu ngo baje gucukura mu mariba so ndi kubona abo twakitabaje ariho bari kutwononera. Teddy Nkurukiye hamwe na Janet Irankunda abaturage bo mu ruko rwa Kisozi nibashobora ngo abebembezi nabakara nibakorekerezo mbebembezi abaremerwe kureba enshonga y'ebyamazing kankuru. Jojo bazatwana kubona hano twaravomaga neza hasa neza none ubu turi kubura amazi inzara yenda kutwica kubwo kubura amazi. Eba twegi ni wacu nino hepfo tuvuga ngiyo hepfo iyo bitaga mu kadiro tukaza kuvoma ino none mazima kaba bategetse baturu gutora abaturage bwa hatini bashaba diocese ya Muhabura etwirene bahwera hanshonga ezebyamaizi mu district ya Kisoro okutaho mu nshongezi okubaterereza omwanyogo. So I want to appeal to the diocese of Muhabura to come in just to assist us as they do to other places so that we can also get water. Twari turi gusaba kugira ngo nkuko twiyambaje nka diocese ya Muhabura kuko isanzwe idufasha ikaduha amatanga kabakira ice rimwe kuko yarigeze mu Kagandu ikagera na za Kanombe twari turi gusanga na nubundi idufasha ikatuvugururira nka Jinya diocese ya Muhabura. Ndi gusaba diocese ya Muhabura ngo iturebe ituyambe kuko tumeze nabi cyane kandi mwanabonye naho mwasanye ndi kuvoma nka bya bishanye byabere mu mazi byabere amase harimo n'amabyi. Wanyuma y'ebyo mukuru w'entebe ya Katana wa district ya Kisoro Abel Bizimana nashobora estwire kokosa enkurakurana y'ebyamaizi aha mwanyo gwa Jinya na bamwe ombebyo butegeki abarukwijo mwanyogu ogukozisezaho gushabira hakaruru. Ibintu byari Jinya tubivane mu politiki tumenye ngo abantu babikeneye amazi kandi igisubizo cyo kubona ayo mazi ntabwo wakibona muci kuko nayo bagayakana. Bezimana nashobora ngo emwe myanya kwakwijo bwirebwe cyanda abantu batandika kunywa amaizi agebyagana n'amatungo ekirukuteka amagara gabo ahakabi yako kwatwa endwara n'amatungo akaburi cyo kunywa nayo kayajanayo so ugasanga abantu n'amatungo bari gukomatira kutuzi dukeya turi kuboneka muri Jinya. Rero hajemo na politics buri umuntu wese ashaka gusubiza ikibazo cy'amazi cy'abaturage ari umutware. Buri muntu wese akajana science ye umwishitse undi dashitse ariko science ishitse ni ebichweka biteganisibwe mnonga ahatari mezi mayonjo mu district ya Kisoro harimo gwa Bukimbiri Nyarusinza Muramba Nyaburuye hamwe na n'imyanya y'ibyo burambuzi nkogwa nkuringo ahihabine amahoteli barukushoze sente z'urwingana kakikuru kamwe yakashirinja Uganda burizoba okugeza okutunga amaizi gasha kwa Adonia Atuheire ahabwa Tayari West.